Jotrono lamsogo ani channel tiprasa job finder taisa norm bagai ang teksa job notification katal tui phaikya ten ni notification phaikya NIT ni hoite national korno nugi mankana ang phunui tongoro website National Institute of Technology Agotla non teaching abo teaching goya non teaching staff nana bagai group B by group C puso group B by group C oppose actually 2019 ni notification kintu obon boro taisa update khaija hinkero tabo koyekta katal post tongo norona ang phunugano bahige tam bo tam post tong tam bahai okay naitoni basango ang ta phunung tongo no ingo post oro gilama no post tongo no nui mankhane ko ang ke zoom khaya no mobile no ego kama post tongo ro koyta post tong total 14 ta post tongo 14 tan bisingo ang no bagai no saban sat saiko number 7 isimi number 14 jora post ni tamka post ro direct recommend na nai अब बाइके सेमान खां direct recommend hine or notification tolaw thangi pori kheno nor nugi manai abor bororo mention khaijak direct recommend te direct ya recommend hine okay oro jenai bisingo ke number 7 ni simi number 14 je post tong obor jotto direct recommend in jeng nane tam first post tamo library and information assistant group B abon page ke nor pay level nane dero bosu tam manai post tongo total 5 ta ini tengo tong SSS assistant tong group B abon bo obo to pay level check nor check khaina dirna sakang bo poso busuk level ni borori tong kuma tong junior assistant tong senior assistant tong technician tong senior technician omo group C librarian no hingke group B engke assistant no hingke over group B sakaute kuma group B tong nor nane ke naima no over kintu direct recommend engklak engke mo tolani abro ke direct recruitment engnai engke to notification ke tola thangi no nang phunuga na tam oro tam seijabo borok sawoje oro the candidate who have already applied through advertisement mane jabo to angno sajagabo 2019 ni advertisement chi jara apply khaija o post ni bagi borok tese apply khaina naiya abo jara fresh khaina borong bagi simiche abo last date tongnai 30 tarikh jora abo ni last date 30 tarikh September ni okay o mas ni 30 tarikh abo last date norok apply khaina khaimano abo kaisa opportunity kaham no job ni bagai inke jeng tola thangi nane tam sejaro ikoro oro sejak nandi ko no tongo de library assistant oro ko kota tongo UR library and information assistant no hingke ST ni koroi kinu nguni UR rok tongo OBC rok tongo nge pharmacist rok ba UR tongo kinu office attendant lab attendant oro tongo ST ni bagi post 3 ta nge junior assistant ni bagi bo tongo 3 ta ST ni bagi nge senior assistant ni bagi bo ST 3 ta tongo nge technician bo ST 6 ta tongo nge senior technician oro bo ST ni seat 3 ta tongo noro oro bo to group C noro nane daboro ang no sakani phunian karon ke ST ni kari athana ang no naso phunoglia sakani puso bagai inke tolani obor joto puso ST ingo seat tongo noro nine man obor noro notification download khaye ang link read one notification ni nge te tola thang ang boni kisa detail sai khna boni instruction rok abo online tisi efung ko fill up khaijak nai ST ni bagi 250 nangnai ST ni bagi 250 non refundable chabo abo te refund khai engya jat 250 noro nai khaidi noro khana puro 250 debit card diba je kono tik noro payment khai marnai inke borte saworo jara ektan bisle bisi puso apply khana mo chung borok egloge khemia মানে খাইমানো কিন্তু আলাদা মা খাইনে আলাদা পোস্ট नि बागै नोटाइसा फी मारने एप्लीकेशन फी 250 खाइ नोटाइसा आलादा बाबाय के मारने गीते ओरिजिनल नो जरि इंटरव्यू बाय सिलेक्ट खाइगा जेसुम मुक्ति खाइ टेस्ट बा सिलेक्ट खाबो नो वेरिफिकेशन बागै नरन जतो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड खाइ मा तलांगनाय नरन बरजो लिंगु के ngite ron koite important ro noti unko bon instruction na pore nei man ro jesem download khaina taun ka bo kangman sejak nor nai buji nai apply khedi boro poriye tero tamu sejak tab tola thang kana di koro
post ni bagi जों post about post to जों नायगला थांगो जों post esting sheet करे जों ते तला थाङै नायबा नंना बागै तला थांगैसे जों माने तला थाङै ते तला हिम थानाय दङ जों ते तला post करे और करे ते तला और हंके मान detail ke seijakta bosokta mo education qualification of bosok na ingya और joto seijak okay office attendant ya tongo di dan boro thangka bo senior assistant example senior assistant bagai nor na dero group C scale of pay tam seijak 5200 to 20200 grade pay of 2400 inke tam age limit seijaro 33 years inke educational qualification tam seijak senior secondary from a recognized board with a minimum typing speed of 35 মানে টাইপিং স্পিড 35 টনা নাই তাই কম্পিউটারও কাম খানে রঙা নাংনাই inke boro desirable tam seijak proficiency in other computer skills stenography skill bachelor degree মানে jori stenographer skill tongo tai bachelor degree tongo ke not tab boro not tab nanan chance tongo obhaita georoni oyoba hai abon motamoti au kaisen post saka changte nai nemano nor pori nai deoro kaham ke tolar dige notification kolokma kotoma sabo jemon junior assistant bagi hinke wo same education ni konadi senior secondary from a recognized jum no khanu yaiko senior secondary from a recognized board with over 35 te proficiency in other computer man desirable sob somay ni computer alada skill tona nai te stenography skill rongo hunke no nanan chance kangmang tongo ke abono nor website thangi naina di ang nong link ri one official website bo onke notification link bori nor apply khaidi apply all notification ko official website nor click khaike nor nugano apply hini o advertisement gana nor click khaike no abo phai na no phone ngono bo jaga abo ikoro nugi mangkha norok hero apply hini je phayo abo apply or apply khaike no dare apply khaimo nor ai nong account register khaiye national institute of technology agotla ni oro khai norok job na apply khaimo no abo last date hinge 30 tar jora so taral de ase tini already bosongka 17 tarik to hatini already no khai date no joma ro baidi asungno video chajakhe like subscribe khai di bosang nong baite video notungko job notification slami to nong bagai hambai।